Urusaku uranyihangane agati ya abeli ni nawe ninde muntu yatangiye kubwira undi ko mukunda aya nawe ibyo yako ndumusumye urusaku ibyo rabizi iyo ni inyishu wo kwiha nawe nyene nta nyishu nshobora kwiha kubera ko nzi abantu benshi maze kubibaza bamwe bakambwira ati umuje w'umukobwa nabonye ubivugira cyangwa umunga akavuga ati nije natangiye gutera intambwe ya mbere oya aho ntaco mvuga muko bigaragara bisa nkaho ari wowe wabimubariye nta numye aho nta kintu nsura kuvuga ego Salut la famille ndabara mukije cyane abakonzi ba Sunday Moja TV amahoro y'Imana bane namwe amahoro y'Imana abe mu ngozanyo amahoro y'Imana abe muri mwebwe ndetse Imana bane namwe muri byose na byose nibyo nabandi bifuriza mbese ndanabifurije no kugira mwaka wa 2022 amahoro uzube umwaka w'umugisha umwaka wo gutera imbere umwaka wo kwishimirwa n'Imana umwaka w'amahoro mu miryango umwaka wo kwagirwa umwaka wo kuronka amafaranga twese tukaba aba boss tukamenyana ego kwa shavuye ndi mu rugo no musinagiza amahirwe atangwa n'Imana kandi amahirwe atobona n'umuntu wari wese kubera ko ndabizi ko hari abantu bifuza kubona uyu muvyeyi byananiye nanje byari byananse ariko no musimana yabikoze nsigaye mfise amajambo menshi rero shaho nagiye mu rugo kwa abeli aha mubona twicaranye na madame wewe hari abantu bashaka kuba bari utari bamuzi abandi bakaba bahora babona bakina ariko ntibamenye ko ari madame abeli namusuye twagiye kuganira kandi nizera ko tuza kugirana ibihe byiza amahoro cyane amahoro neza urakomeye turaho turashima urasa neza urakoze cyane muga nawe rero nuko usa neza cyane ubona muri bajya bahungu bawo mpakame oya waba warabaye igikecuru nyene ndavuga ufatiye ku kuntu nzi apana apparence physique kumbona nsa ufatiye ku kuntu nzi ubona wo nka musaza ukavuga ati ngo haye umugore mwiza vraiment murashobora kuzobana iba naho rero ibyo uwo n'umuti naba nkoze kubera uri umwana mwiza gose uvuze ngo ndi umwana mwiza ubushingiye kuki ndakwikundira kuntu wivugira uri umunyamahoro ni madame abel umubona twicaranye ngaha niwe tugiye kuganira tugiye gukorana ikiganiro ariko hari abantu benshi baba bifuza kumenya umuntu vyimbitse kuba baze kuri madame abel ntibihagije uno musi sinaje ngo tuganire nka madame abel naje tuganire nk'umukinyi wa filme sivyo kandi nibwo bwa mbere tukwakiriye kuri Sunday Moja TV rero ijambo rya mbere namanangura gusaba umuntu tuba twakiriye bwa mbere kuri Sunday Moja TV nuko yidondora abantu wa mwidondoro akavuga amazina yiwe nyakuri akavuga havuka akaducira mu ncamake ubuzima bwiwe busanzwe tukamumenya karibu cyane murakoze cyane jewe akazina kanje banyitanye nawo umuntu Yvette nimuze gutangara kuko sigina rirakaze iryo zina nanje nari nagomba ndakobaza niryo zina ko rimeze uko urumva nuko bimeze amazina yanjye nayo hamando mama ndubatse mfite abana 5 umugabo umwe hama mu buzima busanzwe jewe aho ari urakijijwe ntaguciriyemo turakijijwe basi gituma ndakubiye ngo urakijijwe nuko menyereye no mu rushengero uzamva pastor arahagurutse kandi turabizi ko nta mu pastor yemere gutunga abagore babiri ngo mfise umugore umwe n'abana runaka none ko nta bagore babiri bemere gutunga ubundi umva wo kurugura tubira ngo mfise umugore umwe gwe urumva hama rero jewe aho mvuka mu Rwanda nana hashikanwa nyene urabibona nawe kugira twagura umuryango hama je mu buzima gusanzwe nta kazi mfite oya gusa hariho iby'umugabo akora bibaye ngombwa akambwira ati fasha ndamufasha kuko nanjye mba mbizi nta bindi bintu byahatari yego ni nyina w'umuntu iryo zina ndarifashe n'iryo ngiye kuguhamagara kuva tutangura ikiganiro kugira ngo tugiheze izina ritamenyerewe hano iwacu ugerageje kubaza abavyeyi kugira ngo bakwite nyina w'umuntu bashingiye kuki jewe abavyeyi ntibabashe kubinyishura bambwiye ati reka share twebwe hari ibintu je navutse mu gihe cy'abantu ba kera reka je nanjye ndakuze urumva mu icyo gihe bari bafite ibyo bashingiragaho mugabo abavyeyi b'icyo gihe niyo wamubaza ati mbe navutse ryari
urumva ngo hari ukuru nyine ngo amasaka ngo icyo gihe yari yeze ngo ibishyimbo byari byeze gusa ibishyimbo hari amezi byereraho igihe cyose gusa wamenya ari ibiki ababyeyi b'icyo gihe vraiment nta siguro na gitoya bapfa kubwiye aya noneho turashaka kumenya ubuzima bwawe wabayeho mu Rwanda kugira ngo uze mu Burundi byagenze gute noneho kuza mu Burundi watubwiye ko waje kubera wari uje gushinga urugo mu Rwanda ukiri umwana mutonya waragiye ku ishure warize byari bimeze gute jewe mu Rwanda narize ndiga primaire ndiga secondaire gusa sinagize amahirwe kugira ngo ndonke uburyo bwo kujya muri universite muri icyo gihe rero nibwo naciye nza kuba ino naje hariho nari mfite famiye ino burya ndafite famiye ino bahora baba mu Bwiza ariko barubatse inzu yabo baba ngaha haruguru mu Gasenyi hariya iyo Zagadinoro hama rero nshitsi ino nibwo nyine Nyamutama carandondera akaza ahantu nanjye ntangura kwisumamo buke buke gushika igihe nyine duhuriye no twubakanye Imana abikora bwa mbere uhura na Abeli mwahuriye hehe mwahuriye mu biki bo urumva ubundi nasengera urusengero raho nasengeramo najya gusenga nawe nkamubonamo canke se nawe usanga nawe yarambonagamo gusa mbere na mbere ndose akazi na karonsa ahantu yahora akorera kera kuri Beteri iriya umuntu asa nk'ujya kuri Saga Plage naho Nyamutama rero ndonye akazi casanga rero twisanze mu buzi bumwe ca duhurira ngaho yarende umusomyi urusakura nyihangane agati ya Abeli nawe ninde muntu yatangiye kubwira undi ko mukunda aya nawe ibyo ko umusomyi urusakura ibyo rabizi iyo ni inyishu kwiha nawe nyene nta nyinshi nshobora kwiha kubera ko nzi abantu benshi maze kubibaza bamwe bakambwira ati umujye w'umukobwa nabonye ubivugira cyangwa umuntu akavuga ati nije natangiye gutera intambwe ya mbere oya aho ntaco mvuga uko bigaragara bisa nk'aho ari wowe wabimubariye nta numye aho nta kintu usura kuvuga ego uri umumama urubatse nawe iyo ufise abana 5 uba uri umuntu umaze kubona ibintu byinshi uba ukuze kano kanya umwana w'umukobwa wawe akiri mutonya bitewe n'ibintu wabonye mu rugendo rwawe rw'ubukobwa kugera ushike ku rugero rwo kubaka ufise byinshi wabonye mu bukobwa bwawe hano umukobwa bakuze ni nakahe gace ushobora kubwira umukobwa ukamubwira ati sha bitewe n'ibyo nabonye ndi umuntu mukuru maze kubona byinshi umwana w'umukobwa no mubwira iki uramuhanura nyene none si bisanzwe imisi yose abavyeyi inshingano yabo so guhanura abana Okay, tugaruke rero ku buzima bwawe bwa filme. Ni gihe kinini cyari giheze umugabo wawe akina filme ariko wowe udakina. Byari byatewe n'iki? Ni kihe kintu cyatumye wiyumvisha uravuga ngo reka ntangure gukina filme nanje? Umva yaramaze igihe akina ariko yakinanaga n'abandi si yiwiwe. Yabaga bwifatanye n'abandi bakinyi bagakina filme naka bagahurira hamwe hama icyo gihe rero jewe natanguye kujamo kuri filme Paradiso ya Paradiso rero niyo yatanguye kunshiramo hama rero bitewe nuko nakinye ngira yarabikunze acavuga ati rero aha kira minsi yose nteguye filme yiwanje utegezwa kujamo ko narabonye urashoboye hama bigenda gutyo rero niyo mpamvu mbona muri filme ubu ese wowe wagiye muri filme kora ko wabikunda cyangwa wagiye muri filme kora ko umugabo wawe yashatse kujya muri filme genda kundi filme Charivera cyane je nkundi filme ntaratangura no kubikina jewe mbere kera nkiri umunyeshure ku ishuri narakunda gukina ibintu by'uduti théâtre narabikunda gose tugira duheze nk'umwaka barategura udukino je nategezwa kubuza mu bambere baza gukina gakino rero ibyo bintu narabikundaga gushikaho nzandorera nk'amafilme rero binjamo neza ndakunda filme ubwo rero nawe akibimbarira ahubwo yabaye nyine nk'unyugurura umuryango ko nari narabuze bavuga ngo umuntu abakubise umuntu yashaka nari narabuze kungene ninjirayo
ariko amaze kubona bwa mbere mbishoboye avuga ati bana ati rero tangura rero nze ndaguha akazi muri filime. Uno munsi uri umukinnyi wa filime yifuza kugira kuki? Jewe nshaka nkina filime kugira ngo dushike kure, nteze imbere inuza groupe ndimwo, ndayiteza imbere imenyekane, mbese dukora ibikorwa byiza kugira ngo n'abandi bose baturabireho, kandi na filime ndundi icitera imbere. Narabonye muri kwa Berlin groupe yanyu ni Jefface yaje mu majambo yose irisobanura iki? Ibyo ni bya nyene byo, ibyo ni bya nyene byo. Ariko ni company y'umugabo wawe, sinibaza yuko company y'umugabo ushobora kuba utazi mu majambo yagize abbreviation, majambo yose ndazoraze cisobanura. Rega Vera Jentu naho ndi muri filime, nanjye ndi muri filime ya Abel nk'umukinyi. Ibyo bindi buriya kano kanya nogena muri bagiye bakinyi bose nkababaza Jefface ni iki mu majambo yose navyo bomenye ndazi ko je nabyo nzi nukuri nacu uza kugenda bamabaze ndabizi yuko arabizi. Uri mu Burundi haba ugerageje kuraba igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi nirihe tandukaniro twaba dufitaniye ubikompaye ivyo bihugu bibiri mu bintu bya filime mu buzima busanzwe? Burundi ni heza we, Burundi ni heza mu mibereho. Burundi ushaka kuronka n'ibihumbi 10 ukaba wafungura neza, ariko mu Rwanda ubuzima bwabo buragoye, cyane cyane ku bantu baba badafite uburyo bwo kuba bubatse inzu zabo bagipanze, biragoye cyane mu Rwanda kuko n'amafaranga yaho yaronse ni menshi, ariko nta kintu agufasha hariya. Naho ini Burundi biroroshe vraiment, urashaka kuronka udufaranga dukeya ukabaho. Ino biraryoshe gose, hameze neza cyane. Mu majambo make ubuzima bwo mu Burundi burazimbutse vraiment. Twarabonye umutoni Asia yaraje mu gihugu cy'u Burundi, mwari musanzwe muzinanye cyangwa? Aya ntabwo twari dusanzwe tuzinanye pe. Woba mu bantu wifuza muri kino gihe babaye bagiye muri Jefface bagakora filme mugakorana collabo Asia mutoni agiye mwumva aho binezererewe? Byaba ari byiza uko erega abakinyi bahuye arabo mu bihugu bitandukanye birafasha, kuko abahari abaraduha ibyiyumviro natwe tukabaha ibyiyumviro, byo babiri byiza cyane rero. Noneho impamvu ki nabonye yarasubiye mu Rwanda vuba cyane, ese mwoba mwarigeze munamurondera ngo muganire muvuga ati turafise igikorwa runaka, ego nabwo ugiye basi uzogaruke tugikore, byagenze gute? Oya ntitwamurondeye, gusa we nibaza nta numwe yarazi kwaza, hariho programme ngira yari muzanye no bitewe nawe rero umva umuntu ntushobora kumufatirana nkuko abafite igikorwa cyamuzanye, ahubwo bibaye ngombwa tumukeneye twomurondera. Naho yoba yarasubiye inyuma ariko tukamurondera tukamubwira icyumviro cyacu, hama byaba byiza yo dufasha rero tugafashanya. Ngoma ndakubaza akabazo k'amatsiko kandi ndabizi ko uraza ko kansubiza. Haraciye igihe kinini bavuga yuko hagati y'umugabo wawe na Fanny Lavine hari cuka, nivyo koko hari ibintu bimwe bo basigaye badahuriza ko muri kino gihe, cyangwa ni kwa kuntu abantu bivugira gusa? Urumva baca umugani ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda kwa nyina. Umugani wawuzi rero Abel na Fanny Lavine n'abagenzi gose, ahubwo n'abantu bashaka kubinjira bazosanga batagaye mu mutego. Gusa muri iyi minsi barahuze, buri muntu afite igikorwa ciwe arimwo. Ubundi nibyane nakubwiye nti harabaho igihe iyo bahuriye mu yandi mafilime bakaguma bakorana, umwe bamukenera bariya uwundi nawe bamukenera, ariko rero ukumva yuko bahuriye hamwe iminsi yose, bagahura bagategura bakavugana ati uyu munsi n'uyu bizogenda uku. Icyo gihe baba bahuriye hamwe muri filime naka. Hama rero iki gihe muri iyi minsi aho bamaze kuvugira ibyo bintu, nuko babonye yuko batagihura kenshi. Kubera iki? Fanny ubungubu arahuze cyane muri filime yiwe Mupfakazi, uyu nawe nane muri ni série. Hama Abel nawe arahuze mu njyajya série. Hama rero icyo gihe nukuvuga ngo
iseri iragoye si kimwe na za filime zisanzwe. Iseri bisaba bakurondeye ntibakubure. Urumva rero baramaze bose mbese barazimiye, niyo mpamvu ubona abantu benshi batangura kwibaza ibibazo. Ese umuntu mutavuga rumwe warabonye ukuntu fane burya yambire abel? Ya narabibonye nanjye nivyo byantangaje muri lancement ndetse bari banicaranye hafi bararamukanya baraganira, nico cyantangaje nabani bade wese ubura gusanga babantu babesha. Oya gusa abo bantu nibinumire uko ntabyo bazi byabo bonyine uko ari babiri bajya nibo baza amabanga yabo. Twebwe natwe dupfa kuvuga nk'ibyo ngibyo mba mvuze jewe nuko nabishingira ntaye mba mbizi. Nifuza kumenya uno musi abakinyi ba filme narufise ko bafise umuyobozi ashobora kuba bayobora. Ese nk'umuntu ari karazamuka ataragira hano yishikana aramase agize ikibazo ari umukinyi wa filme yo kwitura he bakamutunganiriza? Nabyo amafilme ya naravyumvise. None nukuvuga ngo abakinyi ba filme hano mu Burundi barakora badafise umuyobozi? Si wa mutamare hose none ntabwo yahagaze hari imbere akavuga ati jewe nshaka gutera abana intege. Umwana wese azoba afite yiyumviro azombarire. Nico nariko ndarondera dutegeza gushikira. Nico nako nariko ndakubwira nti umukinyi wa filme no musikano kanya agomba kuzamuka afise ikibazo yo kwitura. Afitaho ategeza kujya kubaza ujya mutamare wose niwe ahagarariye abakinyi ba filime mu Burundi. Mama tuja mu sozero ikiganiro cacu nagira ngo ndagusabe ugire akantu dusangiza muri iyi si mu buzima, ikintu ubuzima bwo bwarakwigishije ushobora gusangiza abandi. N'urugero kano kanya jewe nshobora kuba narahemukiwe n'umuhungu nkavuga nti bitewe nuko abahungu nababonye cyangwa bitewe nuko nabonye kwiyandari kuri umwana w'umukobwa bimera, numva nobwira abandi bakobwa bagenzi banje ijambere neri sinakubwira rero ngo uvuge kuri ico, ahubwo ikintu kimwe mu bintu byo byarigeze kugushikira mu buzima kakubabaza cagusigiye isomo ushobora gusangiza abandi. Nakwere ibibazo byose twahuye nabyo n'abandi bose barahura nabyo. Ibibazo twahuye nabyo urafite by'iwawe nanjye ndafite by'iwanje, rero aho wapi kubera iki ntabwo nakubajije ibibazo wahuye nabyo, ahubwo hambavu yo guhura n'ikibazo kimwe byinshi wahuye nabyo, kimwe mu bintu cyagukoze ku mutima kikagusigira isomo ushobora gusangiza abandi rekagira ico bibamariye ico baringikiye. Waze mbe nk'ikintu cyaba cyarambabaje cyane n'icahemuka byara. Ikintu cya mbere cyambabaje no gupfusha mama atariho ndi, najya no kumuraba nkasanga abana muhambye. Urumva je nta bintu by'ibibazo nigeze ngira vraiment je n'umuntu naho nohura n'akabazo na gatoya umwanya nyemwe biba biheze kandi ndashaka no kutanakibuka wanashima. Nukuvuga kibazo wahuye naco ni kuba wapfushije mama. Ese mama yari yabaye iki, yaragwaye cyangwa? Urumva byabaye ibintu bitunguranye, yagiye kurima cagwa mu murima kandi ntiyaranagwaye. Hama naho bimenye urabona kure ni kure. Niho bamava ngo kure ni mu nda, mugabo arabesha se mu nda honyene. Maze kubimenya ubwo nyine direct nce ngenda bukeye sasanga y'abana bamaze guheza ibintu. Naco reka twizere ko tuzomusanga heza mwijoro. Tuzomusanga yagiye ndavuga ko yagiye kundonderera. Nzomusanga yenda niba turondereye ahubwo ngira bazotugarukanira. Ajanugo ya Madame Abel nyina w'umukobwa nuko nyina w'umuntu, reka tugushimire ku kanya kawe waduhaye tukaganira kuri Sandi Umujati. Murakoze cyane namwe. Ariko twizere yuko hambavuye ko biri kurakina mu njyajya seri hariho n'izindi filime zo kumukinamo tugiye kwama tukubona buri gihe. Yo ahubwo rero nabyutse nari naraguye ubu ndabyutse. Jewe ubu hariho ni filime iraho nshasha mbe bahita gutega bashe ya Sabasi ndiko ndayikinamo nayo. Ubuzima. None kano kanya nk'ubugenda umukinya wa filime ndamutse ndagushatse kugira ngo ndakukinishe wonsabiye. No gusaba iki? Kandi nje kugufasha. Nta kintu no gusaba. Urakoze Imana guhezagira.
murakoze cyane abantu mwese mwafashe akanya mukaraba kino kiganiro musimbire kuri channel ya Abel Nduwayo muyirabe filme nziza murabona ko ni actrice mwiza yaktinga no kuri micro ni umumama mwiza w'umunyamahoro kandi w'umutima mwiza turamusabira imigisha nawe ngo uzushike mu mwaka wa 2022 amahoro kandi Imana iguhe urugo rwiza kwagurire kwa amahoro ndetse muze mushike kuri byinshi mwifuza namwe turabibasabiye Imana ibagirire neza ciao ciao